Kaseng Acik Holistic Awakening Movement Aham, jongka Bajengdoba Not Garo Hill sakah nyau terik jeliu, kelakerpad yau additional DC but additional District of School Inspector, ban penbha bat Maramot ya baro ki Iing Skul LP ki badon ha Bajengdoba Block, shua ban wan kaliur bat ulaba. Kino yalam kini kaseng kila pen mau ya kini ki officer, baka sorkar kalamang pisa ban Maramot ya ki LP School nadu usnam arhajar arpulai. Hendrai haduk kini kisngi 4 UI DNAA ban sedang ya kijing Maramot ya ki skul ha kani ka blong. Kila kentu ya kini ki officer ban lek Kloi lan ya kani ka kam kenang baki kena ritken light na uslap pat kala air haba ki wan syaskul man kasngi. Jan baro ki LP school ha kani ka blok kila jot la pelut la ong kinong yalam ka Aham.